Tunu na hian nang lai ke hian South Korea ro pui wang lai kan mu me ka heramina athen chin sang ber athleng mek ani ema sela hedin mun sang tang hian aniam zong in achuk thlat chana South Korea hi aboral mek ani kan soi walu tukma ma lo mo iti mai thei ma se South Korea culture economy sipai le mishing te hian rallam an pan mek ani ti hi phatrol ani lo han ngai thazel taila thil ni dan pung dik tak chu kan thiam chho zelang chu Korea ram pani te khi inang lo tak mai an ni a malam khi lal sual awanga ram le thei puar khopa choi tur nei lo khopa ril tram tamna ram ani line chimlam Korea ro chu mirat ling thok chu ni in anram a hausa a an changkang em ani nima sela hausak nan lu tukro an nat puya dam chung ko sak lung kham nan na satak an ewang khian andam lo ani hetiang din munan din chan kim chang ngai thla in hanjir chiang zel tiang antlak niam dan kan soi ma in anro puina lam han thlir ma sataila South Korea hi ram faile changkang boxi aram atet angwa sumthok chuak nem tak anni tuna hian khovela GDP samlama som pathum na anni phave a an GDP khi dollar tlu leding on pakhat point pariat lai ani Asia rambika chuan China India le Japan data economy lian ber palina ani mek South Korea hi kumsang kan zakwa somko panga tanga kumsang ni pasari thling khan India ai hian GDP ani sangjok nge a $1 trillion economy ani kumkha sangni pali ani line India hi kumsang ni pasaria khan tlu leding on thok chok theiram ani phachau ani tunairo India hian atlan san wangta economy a ker chuan ramlian le emishing tamjok tanana na chu South Korea hian India hi phameu to lawang an K-pop le drama te alarin khovel riat an hloviau meka BTS Blackpink EXO ti angreng te hi an la ngai thlamia lo poin an ben ming tali chu kan em thawin karing Samsung LG Hyundai company te po hi kan lal le ani hi India meu poina smartphone company ti tlak deu adin chu thelo line Samsung hi khovela mobile phone company lian ber ani mek ani Apple phakopa phone company thale rin tlak South Korea hian an nei ani atira kan seita angkhan South Korea hian an vulai an mangmek ani a imasela hian ro puina hi neirang tur chuan thilmak a thlenangai don ani chu thilmak chu a thleng lo ani chuan zuiral cheki an ma ba kan tlat mai engen har san ani ta an boina khi a chingchi vet ve a saitura tam khopa tunan har san alian em mai chu nau piang an tliam lu tukhi ani phot mai mithiam tan an chu dan chuan engram mai po hi thataka an economy akal chu zela anram aral mai lo na turle annam adin chu zel theina tur chuan meichia te hian fa pani theu an nei atul ni nan soya chumi omje chu fertility rate thi pani ani tur tinane tununa hian South Korea hi khovel ram zong zinga nau piang thlem na ber ani a an fertility rate thi 0.75 ani mek hai hian an tir chu engdang ni lovin namral zia an pumek ani andom rathe lai kumsang zakwa somnga te ka chuan an fertility rate kha 6 paruk ani wa thin kha ani a nu pakhatin fa paruk zel an hring thin tina ani chu tunai ro chuan pakhat potling phatalo he fertility rate aniam zia kan thir fetena turin heti hian entir na han petaila mai chia zan oma an fertility rate thi bial point pasari panga alonita a heng mai chia zate hian fa somsari panga an hring don tina ani chugan fa somsari panga te zinga achan ve chu mai chia alonita se ani chuan fa somni pariat an hring vele anga chumi nuwa chuan chung chuan thumna te chuan fa som chu an hring to don tina ni chuan khat generation khat hi kumsom thuma da thin ani a ateng hian chuan thar lo om zel te chu fa an pian tlem zel awangin mishing omzat atlem tol dona heti hian rei lo te chungin anral der mai don tina ani chu tuna kan en mek hi South Korea din mun ani a tuna hian South Korea khian mi maktu doi somnga pakhat an cheng meka an fertility rate hi bial point pasari panga chau ani wang hian heti hian
nau pingan tliam chau tela apiang to sa te dam hlen thei ani bik lo wangin mithi anom vereng dona ei ani wangin chuan li na fourth generation nu kumsom ka chung hian South Korea mishing zat hi magdadoi sunga pakhat atangin magdadoi soma ata thlaman don tina ania hatiang ringa ankal ani chuan kumzani chungin anral vek mai don tina ani South Korea ho pokhian antin mun hi an chiang le mang an thlak anti in ati ngai na takro an shemai biglo ani ber South Korea mi pakhatina andin mun lungchiat thlak tak asoidani angai thlalok tiang ke South Korea piang le Australian hian he kan malam hun thim tak ka ngai to hian min thong to lova achan chu kan jinga tamzo kina kan hriat theu sa chu kan tlai ma ta ti hi ani he boina hi chinfel rual ani talo kumsom thum mang chho me kania khopui sola chengin kahun le tha tamjok chu na tho na muna ka mangral ani university chabera ka zir choka kan namin standard chaber ni an soi chu ka zodik thlap na chung hian nun hi arwak hoi ni ber hian ka ria no pangte kan ni lai tang to in lotlen na reng rangin kan phetrana ni tin mai hi dam kho chu angai zel na ni ber hian alanga nun ha dam thlak tak zong ani lo chiange na tho vak hi kan choi sanga chol ha dam deula that chian na kan ngaya chaw tong khong maila chaw lo anga kan lan a chula heti reng chuan kan torang tur ve turin tunge fa nei duang Korean pakhat dangena atu sei ngai thale taila Korean kani Australia rama ka cheng mek ani herama ka thlen thlak tira karil ruwa masaber chu heti lai muni khovel tak ani hi ti khani Korea kha chuan pressure na salutuk noya kan oma herama hi chuan puitling te lim tak maya coffee an in le lerol te zalen taka anin fiam hu tur anom cheu thin kan rama hetiang thil hi mu tur om ve ngai lo wangin makka ti thin le ani kan sikul kal velai kha chuan jing dar sarile chan ve kan chokka private tuition kan lak zuya wangin zandar som thleng rakin sikula khan kanom thin kha ani inelna na sat em awangin chu tianga kan zina sat ve chu angai tlat ani nataka chuan kan ko sakdan kha mishing ang nilovin khol kan ang per Korea ma chuan fam kimna kan ani bera lekha zira hlotlin na chaber nei mele pm chaber nei taka kan tum ber ani kan society hian kan phak rual lo turin min norlui ani bera hei kan tur tachi reng ani hi indona awang nilo chau tong khong awangin kan ram hi aral mek ani nakina chuan South Korea hi thlenzo rual lo standard sang lu tuk khamawanga namral tia hriat kan la niang engan thu soi zong he digzia mu thein oma South Korea hi ramchang kang zinga mani intilum tamna perram ani ramjong zong zinga chuan palina ani pahial pezer sang zolo owanga intilum tamai mai an tam le ani tin South Korea hi mishing omza ta tanga chuta plastic surgery tina saberam ani boka mel thathi antum em rungot mai ani kumtin mai hian mishing makta doi khat chuangin plastic surgery hi anti thinti statistic athangin kan mu thei Korean tlangwal pakhat dangena athu sei hi angai thale lok tiang sipaya ka tran nuwa tuna hian company na kathok meka kar khata dakar somsari panga na kathok thina extra waka bonus don kanai ngai chuang lo in kanai lova kar kanai heklo katla khat lo hi dollar sang ni zani ani in lei ka tumani chuan ka lo hi kum som chung ka khol ngai don ani keima hi ka in chom zo sham ani nupui naya fan nei vel hi ngai tu angam chi po ani lo Mizoram sarkar na tokte hian kar khata hian dakar somli travel an thok thina hetlang wali chuan kar khata dakar som sari panga atok thin ani chu dollar sang ni chuang alo hi atam kan ti mai theye emasela mitam tak khosak na mun an kho pui sola khian thilman tho ema mi pakhat leng in lo man rungat po khi india poisa chuan cheng sing riat te ani pathei mi pakhatin pangai taka khosak theina tura thlatina asumo mo za chu dollar sang khat zanga tanga sang ni te ani thei anti hetlang walin dollar sang ni zani alo hi atam lem lo ti na ani chu dollar sang ni zani hi india poisa chuan cheng noi khat le sing riat zat ani
IAS officer senior kumsom ni panga chuang service to lo zat vel ani indira mai chuan heti zat loi chu mi van tlang chung le khi ta leng phachin te an ni heta tang hian sumlut na hi ram azirin adanglam thei hle ti kan mu chiang o me tuna tang kumsom thum panga nu kumsang ni somruk loka South Korea thil hlendan tur hi hangai to lok teng he kumsom thum panga chung hian South Korea mishing zathi za som thum zatin atlaniam anga hemi kum chunga mithi za chu maktadoi som paruk zat anni don ani chumi huna chuan Korea hi kum chorola ram upaber anni to ang mishing cheng zong maktadoi som thum paruk zinga achan ve zat chu tar pension rol kumsom ru panga chung lam anni don ani chuti huna chuan South Korea rama now sene no pangzon chu kan tam patege reserve sakai zon mu tumang vela thil har sa ani ta hial veng chumi huna chuan na tok thei za thi maktadoi som panga velanga da taila na tok thei an tlem tak emawang hian South Korea economy hi atla chengei dona tar chom ngai tam tak tengei po hi an chom zo meu to lawang tununa hian an sarkar hian nau piang ti tam tumin ma hala fanei te puina tur sum te the chuakin mantlom zo ka in lo tur te abot seya hian thil tuma hian lotlina mol chu nei ve a ema sela an fertility rate 0.75 hi atlem lu lai lutuka rom le nam dam ko chona tura fertility ngai za 2.1 thlen chu wana rang alani South Korea na harsana han to han khai khom taila nopang takan ni lai tang to in elna pressure sang takin anor vela chungkwa hun man haute chian komte ngai zo khan nei han in di real te man lo khopin ha lu tukin na an thok zuya he pressure sang tak zolo owanga thalai intilum tambai tam tak anom pha tarle upalam te po anre theina wang le khor nai na atuam awang te in intilum tamai mai an tam em bok ani khosak in real bol na man asan ang huwa an lo atlem sia wangin an nula le tlangwal te chuan fanei an zuam lova fanei manin an khosalo bok shim nen nau piang atlem ta zela kedin mun lung chiat thlak takhi an thleng tamek ani an boina hi chinfil thei ani em theory chuan a thei tin kan sei anga atakra mai ro chuan har savia wang an boina chinfil na tura anti ngai te chu pakhat na to hun chung rei lu tukhi anti toy de wat thul ani an nula le tlangwal te ha lu tukin an siama chung ko din man lek lovin an khosa ani panina mai chete din mun an siam that angai bok ramchang kang fu e ti lo khian South Korea khian mai chete din mun aniam le a anula te khian pasal te noya kun ai chuan mani in choma fanei lo an thlang zo ani pathumna South Korean te hian pathian thu noi em wang po ni lovin nu paka ni lo fanei hi an la nol sot ve tlat ani in nei lo fanei tlem na ber ram te zinga mi an ni pha in nei an tum mang silova naw an pian thlem pha ta reng ani khi moi lo ni lo se son thla khan war de sila chu naw piang an pung de mana palina thil mana tawang huwa an hlo tlem si khi an boina pakhat ani chung ko din na khop an hlo chok zo tlat lo pangana South Korean ho khi ramdang laka in honglo tak mai an ni a Mizo te ang main Korean langa omdu na thinlung an lapu ani na tok tu naw pi kan tlem zel si a ramdang laka in hondewa na tok tu an ramalu an palsak deu lo chuan kan soita zong economy tluk siat na tekha athleng ngai don ani hanta lang mai taila Korean ho khi an mani to ka khian an racist veng reng le a namdang laka an rilupun mang hi han thla mol te se Mizoram din mun en lok taila Mizoram fertility rate hi pakhat point pakwa ani meka fertility himchin nia an soi chu 2.1 ani ti kha soreng taila a himchin kan phalo mek ti na ani chu hei apoi thui phangim South Korea fertility rate 0.75 ang at niam alani lo awang hian tu nai ma e chuan han boi phili na viau tur omri in alang lova amaro chu fertility rate hi aniam zong akal zel ani ro chuan boina ral lian kan la to ve therang ani chuwang chuan India sarkar hian fanei claim family planning hi han war viau ma se keini Mizo te hi chu kan dom ko chona turin
fanei tlem kan soi moi ve a thiang lo kan din mun hi ain an lo awangin nupa zong zong fa nei treu tura in ti ngot the a har sa ve theya ama ero chu a theile chomin huam to phat chuan fanei tam iwar deuh tawang u chu mizo te e khovela kan dam ko chona tur le kan ral lo na tur ani e